Pozdrav svima ljudi, vi ste u novom videu s vama Magnifico. Danas igramo Left 4 Dead 2. Ovo do sad nikad nisam snimao, tek sam skinuo igricu, malo sam igrao, samo da vidim kao kontroli to, ali sve klasično. Znači igrica je vrh, znači kad bih mogao da je igram po ceo dan ja bi igrao, znači snimat ćemo, ovo je single player, znači ovo su misije, ali snimat ćemo i sa ovim, sa Jančom, njegov link YouTube kanala će biti u ovome, u opisu, samo da utišem malo game volume zato što se mnogo dere, ne mogu da čujem sam sebe, znači. I uzmemo ovo, uzmemo za healing, vidimo da li ima još nešto ovdje. Nije baš da prvi put igram na ovoj mapi, ali dobro. Na E otključavamo ovo vrata, idemo. Vidite, u igrici se radi o zombijima, znači. Vidite, na desni klik udarate, a na levi pucate, znači. Ja ih ovdje samo udaram za sada. Kao što vidite, kidamo. Ajoj, pa jer mora... Ladno su mi dali skin od žene, brate. Inače skin vam daje igrica, ne uzimate vi koji vi želite. To je sranje. Ovdje ja mislim da ima tank. Znači, grafika je bože, znači ona grafika je kao u prvom životu, znači ko da ste, ko da ubijete u pravom životu i šušulice ovako kad imate, mislite da su kod vas svoji zombi. Ajde, uzmi ovaj. Tako. Ne znam samo gdje da idem. Ovdje. Ajo. Charger, brate, šta je ovo? Tank. Puci. Znači, vidjeli ste sada tank. Bežite bre. Mogu su barem muški skin da mi daju. Znači, vidjeli ste tank sada. Kako dobra igrica bre. Znači, ja kažem, ovo je super igrica. Vidite, pucate ga i on kao da igra, kao ono Gangnam Style, znate. Nisam upoznat s ovom mapom. Ali vidim da je baš super ova mapa. Bežite bre. Ja, umirem, ujoj, umirem. Idem da legnem na zemlju 100%, evo. Braci. Znači, na C pričate sa ljudima ako ste u multiplayeru. Ako niste, jebi ga. Evo, healuje me čovjek, vidite kocna ovdje u donjem desnom uglu. Koliko imam healtha. Ovako, preskočite ovo zašto je vratno tamo, da. Cepa ulica, ono, brati, bam, brati, op. Sva ova sranja poubijate. Ne znate kako je dobro kad onako njih 500 krene na vas, a vi sa sekirom krenete onako da ih sečete, a oni, brat, ono, prelepo je.
Padajte dole, be, padajte dole. Što bre ovaj radi? Jap, jap, jap. Znači, izvinite što ne pričam puno, ja stvarno ne mislim o tome da ne pričam. Ja se unesem u igru i poslije ne znam ni šta pričam. Ovdje imamo vrata, znači, dobro, nemamo vrata. Mislim da se ovdje radi o nekom gun shopu, koliko ja znam. Malo sam se zajebao. Ovdje ćemo eksploziju. Uzmi se bre. Neće da se uzme. A ne. Hoću ja healing, neće eksploziju šta vam. Znači, možemo krenemo gore. Ovdje se da nas sačekaju. Sad ih samo čekati. Ja kako ih čujemo na slušalicama, kako ih čujem. Jaha. Kako dobro. Eto što ima sve ovdje. Mislim da je ovo najbolje. Uzet ću ja ovu bombicu ovdje. A uzmi se bre. Tako. Možemo da krenemo, ajde. Udri, 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 udri. Ne morate baš mnogo da trošite metke zato što... Ne da će vam trebati nego ono. Možete malo da ih sačuvate. Budite humani, he? Ko bre plače ovdje? Ja, ne... Veštica! Ovo je inače veštica, ovo kad vas samo malo pipne, vi ste umrli, znači morali smo da je... Čim čujete plač, bežite. Preskačemo ovo, bunny hop. Moloto, dobre. Inače oružje možete i po brojevima i po... možete i po brojevima da namještate koje ćete oružje. Možete i po ovom točkiću na mišu. Ne znam šta je ovo ovdje. Imamo ove pilule. Što su mi dali ženski skin, brate. Igrica on to daje, inače već sam to napomenuo. Vidite vi ovu grafiku, meni je ovo prelepo. Ne znam za vas, ali meni je ovo prelepo. Mislim da će sad i tank da dođe. Da, mislim da će tank da dođe. Ovdje ćemo sad imamo... Vjerovatno, ovo je neki gun shop, ja mislim, jesi? Što da uzem sada? Uzet ću M4. I uzmete laser, vidite, laser je super, znači. Da vi morate da pričate ovdje da bi vam otvorili vrata. Jo, brate, kako s Mario je to pričao. I no, ovdje imaju sekira i nešto, to sam vidio, rekao mi je drugo. Ovdje treba da se donese neka Coca-Cola, ja mislim da... Treba da se donese Coca-Cola da bi se oni snabdevali. A mi ko nas bolje. Dobro, jer ima ovo alarm. Imaju automobili koji imaju alarm, tako da kada...
Da, ugasilo se snimanje, idemo sve opet, ne iz početka nego idemo ovako. Znači, ovdje ćemo sada alarm da se aktivira, ima njih mnogo da doće, tako da ćemo da uzmemo sekiro. I spremio sam se, znači, dolazite sada slobodno, moja je ova strana. Jao. Što je vas toliko ima, bro, što niste dobri ljudi ko mi? Znači, snimio sam 10 minuta i odmah je Bendikim rekao da ne može više. A gle, sečemo glave, znači, jao, bratala, sečemo glave, je. Udri. Sad ću ja da uzmem ove pištolje. Evo je kola. Vidite, piše getting cola. Imamo kolu, znači. I sad ćemo malo da udaramo, jer će dolaze udar. Bam, brate, udari. Dođi, tajde. Ne plašim se baš. Beži. Što me juriš, brate? Znači, čuvajte mi leđa. Idemo dati ovo Coca-Colu. Bežite, bre. Ste pokušali uopšte mene da jurite i vi kad znate da sam jači, bre. Što se kačiš kad ste slabi, brate? Što se kačite kad ste slabi? Jer ima nekog, ima. Dakle se pojavite toliko, bre. Idem ja samo da dam ovu Coca-Colu. Samo ja da to... Evo, sad ću ja da vam pokažem. Sad ću ja da vam pokažem, bre, znači pukla je ovaj kamion cisterna. Ljudi, još malo da snimam zato što nastavit ćemo sljedeći put, zato što već dugo snimam i neću da snimam, brate, 20 minuta jer znam da niko to neće da gleda. Tako da, ljudi, vidimo se mi u sljedećem videu. Recite svi poz. Evo me hiluje. Dobro, znači ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz, imat ćete link Jančinog kanala u opisu i ja ću snimati nekim od narednih epizoda sa njim. Multiplayer, tako da,